Betty pengen kasih tahu tutorial make songkok. Jadi penasaran nih Aye. Jamile jangan menghalangi dong. Maaf ya Abang Kalib, lagi nontonin Ma Betty juga ye. Aye malahan ngalangin. Hehehe. Abisan penasaran bener dah. Aye pengen tahu bagaimana cara bikinnya. Gitu Bang Kalib. Iya. Ya udah Bang, ayo ikutan nonton ya. Nah teman-teman, sekarang Aye pengen nyobain nih bikin songkok Ma Betty. Aye udah siapin kerudung putih yang udah disetrika nih teman-teman. Doain Aye bisa ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kok Aye malah jadi kayak Marsha? Rasanya iketannya udah bener dah. Ulang lagi dah. Innalillahi. Oke, kenapa jadi nyeremin bener dah? Udah kayak congpo. Pocong, Aye takut. Susah bener dah bikin songkok Ma Betty. Aye jadi kesel nih. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan sih Jamile? Maaf ya Bang Baron. Aye kagak sengaja kenain Bang Baron. Iya, kagak apa-apa. Lagi ngapain sih Jamile? Pakai ngelempar-lempar kain segala ke Aye. Aye tuh tadinya pengen bikin songkok Ma Betty, tapi kok Aye kagak bisa sih Bang. Masa sih kagak bisa? Kan Jamile cewek. Masa kagak bisa bikin songkok Ma Betty? Aye aja yang cowok bisa nih. Nah makanya entu Bang, kok Bang Baron bisa sih rapi bener lagi songkonya. Ajarin Aye nape Bang? Bisa dong. Kan Aye tadinya pengen ikutan giveaway-nya Ma Betty. Oh begono Bang, ya udah ajarin Aye dah sekarang Bang. Ya udah sini Aye ajarin. Pakai kain yang ini. Iya yang uno, yang abang pegang uno. Oh ya udah ayo. Ayo ajarin di mari aja ya. Iya Bang, iya. Nah bentar lagi jadi nih Jamile nih. Iya bang. Nah udah jadi nih Jamile. Cakep kan? Bang, oh bang. Hahaha.